ovako, večeras imamo vama jasan ovaj, evo naravno basista bio po ovom mikrofonu, kuš, ovo je bitan mikrofon baš zbog vas, kuš, ono, to, jesi se, sve pod kontrolom. Koji su ovo čudni zvukovi koji se dešavaju? To je normala, jel? To je mikrofon, jel? Evo ovako, dakle, princip emisije Klupica, ne znam koliko vam je poznati sve to, dakle imamo na jednoj klupici ove kao stare listce koji su već premazane svim mastima, vi ste već prošli sve ove frke, vama to nije prvi put, ali zato bi bilo dobro da se podsjetimo na ono kad je to bilo prvi put i kako je to izgledalo ono, nastup na klupici i to. Pardon, dobro večer, poštovano ime. Mi smo članovi grupe Mississippi Queen. Moje ime je Zgralić Renato, ali se mi zovu Pit. Pit, kratko i jasno. I... To je ono kao američko ime Pit ili od Piti ili kaj? To je kao američko ime Pit, da. Znam da je Mile Rupčić napisao onaj jedan tekst Pit i to je Amerika. Da, odgovor je točan. Svi misli da je to Piti i to je Amerika, a radila se o imenu Pit, ne? Da. Sjećam se ti godina, da. Ja, čuj, nećemo nikom reći koliko je. I kak je ono, kak je to počelo i ono sve? Pa počelo je kod mene sa ovom muzikom. Baš ono prvi, ko te Dedur naučio? Dedur? Sam sam naučio. Sve ne pročitao sam ga u nekoj tam slikovnici. Naime, nisam išao u školu muzičku. I onda sam vidio da ljudi neki radi tamo po nekim pločama televiziji, ne? I onda sam dobio od bake neku malu ovako, šta ja znam, kak se to zove, jebi ga. Kuharicu. Kad tamo ono, na prvoj stranici ono, ponudit se ono sa Dedurom. Onda sam dobio neku hobi gitaricu malu, tanku. Bilo su to dobre vremena, sjećam se. I tako je, sve je počelo davne. Već sam zaboravio kako je davno bilo. Ne, pazi, ne moraš se uopće primijetio sam da inače u rock'n'rollu ili ovako uopće u show bizu i to, ako pitaš jedno jednostavno, onak, znaš, baš najjednostavnije pitanje, ljudi onda počnu kao nešto, znaš, slagati priču. Zbog toga pitam, kuš, baš ono, koji je ono, običnjaka, početak, kak je počeo? Počelo ono, osobito ja sam došao iz bluza, recimo, na ovu muziku. Sviramo u principu country, western, a proslavili smo se rockabillyjem, vrlo interesantna stvar. Jer u to vrijeme bio popularan rockabilly. Ja sam počeo sa bluzom, ne, i sa starim crnim majstorima. I onda došao Elvis, tak malo sam slušao Elvisa i tak. A reci mi, primijetio sam da se uglavnom škvadra dijeli ono, kao ima neke ljude koji se furaju na bluz i drugi koji se ne furaju. Otkud to, zak je to tak? Ne znam na one koji se furaju na bluz šta rade, ali oni koji vole bluz, vidi se u očima čovjeku odmah koji osjeća bluz. Ne mora slušat bluz. Svako koji je tužan osjeća bluz, ne. Koji je bio tvoj onaj prva bluziška koju si onak drapao? Bilo je to Help Me od Sunny Boy Williamsona, jer sam bio strašno sam i tako, niko mi nije htio pomoći, bio sam sam u kvartu i tak. Jel se možda sjećaš te pjesme? Sjećam se, kak se ne bi sjećao. Možemo početi recimo sa Help Me. Pa ako momci znaju, znate? Ako ne znaju, nema frke, mislim. Dečke, idemo iz E-dura, recimo. Ti se naštimaj. Hajde da probamo, šta? Mi smo zauzeli klupicu. Kao u parku kuš, nema uopće frke, ne? Da, i bajs je u parku normalna pojava. Stvar je počela nekako ovako. You gotta help me. I can't do no by myself. If you don't help me, darling, I find myself somebody else. When I walk, you walk with me. When I talk, you talk to me. Oh baby, I can't do no by myself. If you don't help me, darling, I find myself somebody else.
to neko. Be my nice shacks. Put on your morning gown. Oh, oh, bring him out of shack. Put on your morning gown. Darling, I know please slow bad. I would still like it down. Because you gotta help me. I can't do nothing by myself. You gotta help me. I can't do nothing by myself. If you don't help me, darling, I find myself somebody else. Dobro, znači ponavljamo gradivo, cijenjeno ime. Da se nije Cijenjeno ime, pazi ovo na Pit, klupici. ne zovu. Pit, znači Pit. Evo, to je dakle bila ta prva pička stvar, jel tako, klupička stvar? Da, eto, Da, probali to je smo bila ledini. kao ono to. I reci kaj je ono bila duga zurka ili ono normalnjaka zurka? Normalnjaka, uvijek Ono, normalnjaka. kad si počeo nositi naušnicu, kako su starci reagirali? Naušnicu sam počeo nositi kad sam došao iz rata. A, Bio je, znači. da. Zbog zaštite oka, njuha, jel tako? Ne, Ovaj centar 7 kažu da štiti oko, dakle vid, sluh, miris i okus. nisam to znao, Je. interesantan Taj se podatak. centar inače zove 7. 7. Da, ovaj tu. Dosta ljudi koji nosite naušnice, ne znam da li znate, ali inače to je akupunkturistički centar, kužiš, i sedmica je inače i to, ne? Kaj? A zbog toga? Evo, čovjek ima naušnicu, a uredno se ono. Da, kaj znam i to. Evo, ja sam tu zamolio u međuvremenu da mi dofuraju jedan češalj. Češalj zbog toga što ne znam da li ta disciplina u tvoje vrijeme postojala uz, recimo, kaj znam, hvala ti. Ali recimo kod mene je u kvartu bilo, ja sam se probio u kvartu, aha, da. Recimo sa jednostavnim instrumentom, ja sam imao, prvo su mi dali kao da na običnoj gitari kuć basiram. I onda je bila ono panika jer je trebalo za Hey Joe naučiti bas onaj ta du di di da du di du da du di tum i onda tu ta tum ta di di ta. Ali sam se probio na tržištu kuš u Novoj Vesi je to bilo sa ovim instrumentom kuš. Evo možeš bilo koji blues vičiš kako štima. Časno reći, evo probaj. Vidimo, kaj čekaj. Kaj dečki, ova glupice, ne? Kad je na hrvatskom, da, o da, o da, o da,
O da, 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 o da! Ali ne volim se nikad kitit s tuđim perjem, zapravo O da je jedna pjesma koju je napisao splitski bend koji se zove otprilike ovako i tamo sam to prvi put čuo. Mogao sam ispast veliki frajer da sam ja to izmislio, ali nisam to izmislio. Jadran Zlodre Gobo živi i radi u Splitu u onom, kak se zove, onoj za čavle kužiš. Ima kompjuter i ti kupiš 10 deka čavlih i on to u štanc.